Naparlobe patut hita makatawan dia tetupa umbani na bata halani holong pakon panramotion ni boy hita matupu ban panorang sadarion. Napaduahon dia tetupa homa hatawan nami umbani bapak inang dewan juri Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara wilayah Ono Partua Maujana Simanumun DPC Kota Pematang Siantar pakon Yayasan Raja Sang Nawalu Damani. Nado memambere panorang humin nami nalau padaskon walu podani Raja Sang Nawalu Damani. Pemada sanami bani di sini pidato nami diar asipatandahan nami diri nami. Goranku Aima Jeremia Anderson Sipayung jana au marsikolah SMA GKPS Sada Pematang Raya. Pemada sanami bani di sini pidato nami parlobe hanami patoranghon ahado udah on. Poda atap penasehat, aima pengajaran atap ojur-ojur nalah mumbai hita hundalan naroh diarni. Bani panorang sonarion tarlobih maai humbani anak persikola perlu tumang do podah nawaluh on. Nawaluh podah on aima na parlobe parholong. Parholong atap pepengasi aima sada sifat nada mamulai mago humbani pargoluhan ni jolma. Sifat on bodoh idah hita bani lingkungan persikolah honta. Contoh nih bahat sonarion anak sekolah lang parduli bani dirini. Mase ihatan hanami lang parduli bani dirini sendiri. Halani anak persikolah sonarion dema bahat namanya sok. Memakai narkoba pergaulan bebas naboy pasedahon dirini. Anggodong masunai. Sunahanari makaholongi halak na ilambungi diri ni sendiri pelang boy haholongi ni halani ai umbani hasoman na doma terlanjur bani nasionai ai martobat mana siam haholongi na siam ma diri na siam ase boy makaholongi halak na legan na siam jana ase haholongi halak hama na siam napaduahon ai ma parhorja. Halak separholong tetuai mahalak na ringgas marhorja. Jana rado ia memberehon uhurni bani agadup horjani. Bagas nama sekolah maningondo boy hita ringgas mahorjaon sakala horja na iberehon guru tahu bata. Tapi bani panorang senarion bahatan lupar sekolah dalam perduli bani horja na ibere guru-guru ni. Rahanando ia memakai HP ini daripada menghorjakan tugas sekolah ini. Anggota tabu hita bani dalan sisonai ai. Sonahanai mahuli masa na do pakon hita. Alani ai tangi mahita bani pengajaran di guru-guru ta. Jana horjaon hita ma horja selaku hita anak persikolah. Napatuluhon ai ma pitor maruhur. Anggo sukun hita dirita. Ejon mana pitor maruhur mahiton atap lang. Atap sunado dirita sunarion. Tentu gatido hita man lembang bani uhur na pitor on. Sipata bani naman dupakon parut tolon. Gatido hita lang marpikir. Nadiar no behen on atap lang. Terlebih mahita anak persikolah. Gatido hita mo totoy bani orang tua ta. Ihatawan hita ma asa ikirim duit na lamang bayan sa horja isikola. HP sa sitong ni duit ay bahin na lamang boys do. Ala ni gengsi bani kawan lang nalah membayan na diar duit ay. Padahal orang tua ta dumaluja masalihon duit ay. Tapi lang sadar hita pasat ay. Hajujuron atape pitor maruhur ay masada sifat na perlu tumang bani haguluhan ta. Namin sangkadak danak domaya zari asimaruhur na pitor asida sebali na begal boy terus ijolom uhur na pitor ay asiboy tong iya maruhur na pitor naman dopakon parutolon na ete atape na begal napaupaton ay mapakar halak na pitor maruhur ay mahalak na tutupakar mandopakon sagala parutolon na adong ilobini. Sikap napakaron boy na gabi mamubay hita hun masa na roh diarni.
Napalimahon ay ipamagodanghon. Ang maksud halak na ipamagodanghon ay mahalak na sitong-sitong makorjan sagala horjani ibagas na marmalas nyuhur. Nambiyarehon diri ni laho bertanggung jawab bani horjani. Napaunomhon ay mahot marparuhuran. Hot marparuhuran atape teguh pendirian ay masikap na perlu tumang bani hita anak persikola. Hot marparuhuran bodoin gabi bohalta nalahuman rato hupar sikku tahun ni halak na legal. Asi unang tarihut hita bani parlahon nalang diar ibani huta ni halak. Napapituhon ama marsipatunggungan. Marsipatunggungan atape saling menghormati on masalah sada sikap na do mamulai mago humbani hadirion ni jolma sunarion. Bani panorang senarion anak persikola lang dong biar ni bani guru ni. Namambahin lang dong hormat bani guru. Lang dong hormat bani nama toras. Maruhur be mahaganu. Gati doh mah hita jolma senarion namambedahon parhosomano marhite agama ras pakon naligan. Hape anggoy dalan hita hurna mars patunggungan on. Bodo perbedaan in nakabedalan nalah marhasoman bani namar beda huta. Naparpudi sahali ana patorsawan parja. Kembali pada on sunado ton saparana domay dan kun hita sada parja. Tersama unang tanggung-tanggung jadi bani hita halak si malungun on. Bani nama torsawan horja tarida doai marhite adat si malungun. Maningon patorsa doin marhite nama nutup horja. Sonai madas libidatoku ando warma boin marguna banyak gulhanta segerupari. Itu hanama pidato namion marhite sada upasa nama katahon. Laha membuat bulu bolon lang lupa membuat kalapa. Sonai ma terben au badi penorang on iha tahun hanami ma dia tupa. Horas.